Портер балары кызык болуп жатса керек сиздерге. Ош Чапалак унаа базарындабыз. 31 январь 2021 жыл. Портер бир турат бул жерде. Пулу канча экен мунун? 430 миң дейттир. 2000 жылкы экен. 79 менен 11-35-47 номуруна чала бересиздер. Мен силерге дагы бир жол көрсөтүп кетейин. Ошка номуру дагы бар экен бул жерде. Боло турган канча болот ака? 400 болот. Боло турган 400. Нарашка дагы бар экен. Караңыздар. Салондорунда бир тартып кетейин. Кайсы жерде жүргөн портер ака бул? 280 миң пробег жүргөн. Алайда жүргөн. Жакшы. Чалыңыздар. Тез арада байланышыңыздар. Баасы ушундай. Бул жерде да портер бир турат, бир скаттуу. Бунун пулу канча экен ака? Хорошо. Бул жерде ламба турат. Портер раз түшүптүр бүгүн туугандар. Биринчи портердин баасын уктуңуздар. Бул жерде Kia Bongo турат. Үстүнөн да улашылат экен. Пулу канча болду экен мунун? 700 миң сом дейт. 702 менен 19-59-98 номуруна чала бересиздер. 2012. Kia Bongo 3. Алма сурайынчы. Ассаламу алейкум ага. Боло турган канча болот ага? 700 кем var da. 700 кем бар. Базар канча суратышты? Базар сурай албайт. Сурай албайт. Жаңа жылы келгенде беле. Коркуп атат тең. Түшүнүктүү. Пробег канча жүргөн ага? Пробег канча жүргөн? 17700. 17700. Жакшы. Мына туугандар, Kia Bongo унасы 17700 жүргөн дейт. Бул жерде портер бир турат. Нарашка жок экен. 0557 52 экен. 77 04 26. 26 объем. Ака канча сурап атасыз? Ака. Канча дейсиз? 550. 550 экен. Бул жерде портер 2 экен, 2004. Көрүп атасыздар. Телефон номурлары 0772 менен 46 95 31 номуруна чаласыздар. Канча доллар деп койтур бул? Пулу канча экен мунун? 7500 доллар. 7500 доллар. Боло турган канча болот? Боло турган сомго 600 миң. 600 миң. 336 миң пробег жүргөн. Бул портер 2 туугандар көрүп турасыздар. Артында нарашкасы дагы бар. Дөңгөлөктөр да мындай. Жакшы. Чалыңыздар. Сүйлөшүңүздөр. Сизден бака. Нарашкасын чечип коюптур, үстүнө таштап коюптур. Булдамка бар ака. Булдамка бар. Пулу канча экен ака бунун? 430. 430. 2000 экен да бул. Караңыздар. Телефон номурлары 77 менен 77 04 26. Көрүп атасыздарбы? Бул жерде дагы портер турат, бунун ээси жок экен. Мынанын ээси бар экен. 2001 экен туугандар бул. Ак түстөгү портер бир унасы 0558 менен 22 22 90 номуруна байланышыңыздар. Пулу канча экен ака? 500. 165 миң пробег. Көрүп атасыздар. Басын уктуңуздар. Нарашкасы бар. Мына ушундай. Биз эми базардын оң тарабындагы портерлерге өтөлү. Бул жака аз түшүптүр бүгүн. Байкадыңыздар, көрдүңүздөр. Тиколор эле аралап кеттир бүгүн. Мында портер турат 2-4 эшиктүү. 5 адам бола турган. Пулу канча экен ака бунун? 500 миң. 500 миң. 449 миң пробег жүргөн. 6 адам смело атат экен да, а? Чыгарылган жылы канча? 2003. 2003. Телефон номурларыңыз? 72 миң. 72 менен 74 38 58 номуруна чалыңыздар. Мына. Аркасы туугандар. 6 адам батат, еще артына жүк тасылмат. Кышкы баба бул, а? Жаң экен, а? Жаң да масла болот. Бардык сезонго кете турган дөңгөлөктөрдөн экен.
Kaç kan oldu? Yıldan kavar aka. Oo. Жақсы. Biz pauza kılıp narkomet götürdü tuğanlar emme. Mına tuğanlar gelip kaldık biz. Tak. Gireydi. Satıldı bakalım da la. Kaçağa gettir? Kaçağa gitti o? Seni doğru atar. Satıldı değil. Biz aralaylı tuğanlar gelip kaldık. Bu yerde Porter 1, Porter 1, Porter 2. Mına oşunday. Naraşkası menen eken bul. Pulu kança eken akalar bunun? 460. 2001 eken. 460. 74 menen 710305 nomoruna çala veresizler. 460. Pazar kança soruda da o? 440. Düşünüptü. Bunun pulu kança eken aka? 460. 74 men 710305 buldağı. Şul nomurlarga çala veresizler. Naraşka var eken. Bul 400 ming deydi. Көрі достар, алында кішіне краскалар düşüp қалған, ұрылған жерлері де бар екен. Телефон номерлары 79 мен 74 48. Бұл жері де ұрылып тұр, туғандар. Çalыңыздар, сөйлешіңіздер. Дөңгелектер арна ғышық екен ама. Саламдары. Пробег 241 миң жүрген. Ұзақ сәл, қысылыш. Білесіздер. Бұл үшінші тартқан әрекет. Бұл жерде Портер тұрады, туғандар. Портер 1-дің басы 77 менен 44-33 17. Pulu kança aka bunun? 500 lira. 500 odasıdır ha? 500. 500. Qarаңыздар. 500 ming. Бұл жақ өтөйлі. Портер 2-лер тұрады туғандар бұл жерде. Kia Bongo кен бұл. Бұл жерде Портер 2 тұрады. Pulu kança eken aka? Бұл 630 kemi var. 630 kemi var. Veya kısılış eken ötel bağlat kemiz mi? Telefon numaraları da aytıp koyarın. 76 menen. 76 menen 16 07 07 07 66. 66. Buradan kavar aka. Mına şunday. Naraşka var eken, taza porter eken. Süleşіңіздер, çalыңыздар, bağını qılыңızдар. Так, бұл жерде дағы Портер 1 тұрады. 1 скатты. Бұл қанша oldu екен бұның? 2007. Телефон номерлары 222 менен 06 19 91. Так. Бұл қанша екен аға бұның? Ақшасы 350 ақса. 350. Бұл тұрған қанша oldu екен? Түшпереміз. 259 мың. Бұлдан қауар. Мына ушундай туғандар. Сүйлешіңіздер, шалыңыздар, баны қылыңыздар. Пулы қанша oldu екен? Бұл 2012 екені. Таза Портер. 0557 31 77 18. Қанша сұродас ака? 750. 750. Пробег қанша жүрді? 192. 292 мың пробег жүрген. Мына ушундай туғандар. жылқа 0558 43 43 48. Қанша сұрады ака? 470 мың. Базар қанша сұрады? Bozlar 325 bin. 325 мың. Düşünüptü. Көріп одастар.
Narашka var. Üstün tartayın. Daha şunday.